Janet, Blessed ladies. Blessed ladies, Blessed ladies, microphone here. Agu ko igoro uga arora ndimo. Amen. Ndimegere na muno matake. Igoro wega guoko ugo. Uga matini arora ndimo. Amen. Ni atwarithirerio hana na mbere hatigarite namba ya gwikira mbeca tondu mbeca ni ciathira. Ima. Namba ya gwikira mbeca na ndiramenyithio onawe kwenda gwikira mbeca icio bahasha bado no turamukira kashi ciothe no iguthie mundu umwe. Namba ya thimo acio megwitagia namba ni 0722 945296. Namba